Gotovi smo, rekao. Ovo viče, neće, kaže Peto, neće, kaže Petrašine, neće, ne boj se. Spavali smo, 2 sata po noći je bilo, čuli smo detonaciju, vrata su polupana, pospadala stakla, krovi, sve je to spalo. Kad smo izašli, niti krova na kućama, niti stakala, niti vrata, izašli smo goli, bosi, bježali smo u podrume da se spasimo, ali gotovo to je već, upali smo u vatru, ovdje gori. Doletle komšije odmah tude, pomagale dok je stigla vatrogasna, dok je stigla hitna pomoć. Tu da spase koji su ranjeni, uz prebaljena djeca u bolnicu. Otac i brat, on spao u toj kući. Onda brat mi je raznešen, a otac su mu ujutru na onom dolu ležao i našli. A brata je raznešen. Njom s komade kupili, tek je pokupili. No, kupu suku dva baš malo tražili. Iskreno 3 kile mejsaka nakupili. Djed mi je dotačao došao da vidi da smo živi, jel nama išta bilo. Mamu je malo išjeklo po nogama staklo, ali dobro je bilo. I onda smo se smjestili u podrum dole dok se tu ujutru nije smijelo i došli su vatrogasci, pogasli su plameni, ujutru došli i ovi komšije su dolazile po noći istu i ova rodbina naša i ujutru smirilo su sve. Poginuo me Amira i rođa, Goranović Aleksa i Goranović Zdravko. Oni su poginuli u svojoj kući.
čekamo Aliju da nam pusti vodu, da možemo nasuti, jer svaki nam je drugi dan ovako. Nemamo vode, nemamo ništa. Da moramo kafu popiti, da možemo oprati suđe i veš i okupat se i te stvari. Ja sam 9. došao s tim zajedno, ovdje januara. Po Dejtonskoj crti razgraničenja. Bela kuća pripada Republici Srpskoj. To je daljina 700 metara odavde. Dalje, lijeva zgrada, žuta, koja trenutno žive muslimani i sve zgrade lijevo koje se vide pripadaju po toj Dejtonskoj liniji Republici Srpskoj. Ulica ispred nas je ulica trenutnog razgraničenja i faktičkog stanja vojnog razgraničenja do sada. Međutim, po sadašnjem nekakvom pokušaju hoće i bijelu zgradu da polove, to je da uđu 100 metara još u našu zonu. Znači da idu na našu štetu još u odnosu na Dejton. I više ni centa. Ni centa. Ma kakva Amerika, ba kako šta bola? Ma mi smo Amerika bola. Pa Srbija je kriv samo što je Srbija. Ništa drugo. Ništa. Ja sam Ilija Tomić i Srbin 1/1. Nikad. Gde? Ma ja sam jedva došao i do ovde, Bog tebo pod kamom. Nema dalje snage, ovdje da uzeti buciju i zdravu. Ja, kogod neće. U ratu sam mogu 1000 puta poginuti. I da kažem sada jedno. I sada mi vrlo lijepo, samo nek sam me svojim narodom. Smrt, smrt. Šator, šator, a s Turcima nikad. Svijet pokušava da nas opet vrati u titnu državu, neko bratstvo, jedinstvo. Jednostavno nećemo više skupa. Krv je pala 2 puta. Ako su nam očevi džedovi bili ludi, mi nećemo. Nećemo s njima da živimo. Kako bratstvo, jedinstvo? Što zagovaraju? To više ne postoji, nema. Ovo nam je donijela njihova demokratija. Uzeli su nam našu liču, uzeli su nam našu dušu, jer tamo je svako drvo bilo živo, to je naš zavičaj. Mi to nismo izgubili vojno, to smo dobili pored humanog svijeta koji nam je prošlo ljeto tonama granata sipao po našem zavičaju, a mi nismo imali komandu da uzvratimo. Čiji je to mutni posao, ja ne znam. A ovdje ćemo uzvratiti svakome, pa tamani našim. Jer nemamo kud, nama je uzeta duša, a to je zavičaj. Ja nemam gdje. Kako ih nije stid, bana šaka jada Srba, evo, protiv čitavog svijeta. Znači, Srbin ga je zabrinuo. Ja sam 1000 puta mogao poginuti i nikad, i sada ne želim. Evo, sada neka dođu, 50 balija pustam na mene. Nek izvole materim njegovu. Nek izvole. Ajde. Dosta je više pašaluka, jebote Bog. A Miloševića, neka je sramota. Ovo je nama zabranio žito, zabranio je granatu, zato smo ovo i predali. Moje mišljenje. Koliko je to, ali ipak nije njegovo dijete bilo u rovu. Nije se znojilo. A moja ulica, razumiješ čeće,
Nema kuće, da mu nije invalid, da mu nije ranjeno ili da nije poginuo, da se nije u crno zabio. A lako je njemu potpisati, brat. Lako je to je najlakše. Ali da vidiš kad ti prijatelj kraj tebe gine. Šta ti je još jedna ironija Dejtonskog sporazuma, ove dvije kuće, to su kuće od dva brata. I sad po granici koja ide kroz njihovo dvorište između kuća, jedan je Alin državljanin, jedan je naš. Tako nam isto rade sa naših zgrada, sa svim, a rat je gotov, kažu gotov. A više to podijeli i da se učini nešto. Evo, kroz ovu zgradu ide granica kroz kuhinja u Federaciji, dnevni boravak u Republici Srpskoj. Kako sam čovjek tu da živi? A oni su toliko bezobrazni, muslimani, da je njima svejedno to, oni će to nama učiniti. U zoni razgraničenja, 300 metara od zgrada, policija ne smije postojati. Mislim, srpske policije nema po toj naredbi nigde. Muslimanska policija stalno na razgraničenju stoji. To možete pogledati, evo, kamera će vam pokazati gdje stoji njihov policajac. To je jedan pokazatelja da prema njima imaju toleranciju da rade šta hoće. Clinton ne da ništa svoje, a sve srpsko da im da. I to pod bombama, pod milijardu NATO pakta, milijardu islama protiv nas, 1,5 miliona. To je sramota za cijel svijet, a ne za one što to upotrebljavaju. Evo, ne znam šta kako da počnem s ovom pričom. Bio sam vojnik 3,5 godine rata. Borio sam se na svim terenima oko srpskog Sarajeva. Odbranio sam taj grad, branio srpski narod, branio srpsku državu. U toj odbrani 3 puta sam ranjen. Brat mi je poginuo. Ne znam sam. Kad čovjek mora da se pomiri s tom sudbinom, a tamo više ne može da se vrati. Je morao da ostavi to srpsko Sarajevo. Radi čiji interesa i to niko ne može da skonta. U srpskom Sarajevu sam ostavio prizemlje i 2 sprata kuću.
ostavio sam zemlju. Evo kao što vidite, u Prikolcu živim sada i u budući. Jedina prednost u ovoj Prikolci je što Prikolcu mogu pomjerati gdje hoću. Ako dođe da moram i odavde da idem, Prikolcu mogu pomjerati, a kuću mi sam morao da ostavim. Gdje si Balija, pa šta ima Balija? Gdje si Vojvod, do Sinđeliću, jebote, Gdje si Ljiljane zlatni, sa kipin... Šta ima? Sa kipin Ljiljan, Šta ima, buraz? Oho, a ti po srpski se ljubiš, vidi se, pa si ti Balijel si... Moram te na islam prevesti, dobar. Evo jebno, matir, van. Familija, dobro, sve. Sve lagano, van, stati. Gore jebi ga, sad ovo vidiš, iselili me ovi tvoji, pa moram da se prikam, da novi ne živ. Jebi ga, jedan živce mora. Šta je bilo, bilo je. Aj zapalove Ljiljane naše. O, balijske cigarete jebote, stvarno. Naše Ljiljane. Znaš da mi Srbi puno volimo te vaše cigarete. A dobro, vi ga inače pušite. Ne vjerujem, vjerujem ja. Vi ste ga pušili, viži. Ajde, jebimo. A nek se puši. Samo nek se smirilo, jedan nek se ne puca više. Nek smo mi ostali opet, kaj zdravi, živi, jebimo. Eto, vidiš, zato sam se ginulo, pa rat ne mora staru rajban otprije. Ko je se s nekim družio, ko je odrastao, ban džabi. Dobro, ti ja sebe svačam, ti izbio sa svojim narodom, ja sa svojim. Ali svaki mora u svoju vojsku. Jebi. Familija, dobro, zdravo. Sve regularno. Evo ništa, liječim se. Liječiš se? Ja. Od čega se liječi? Izranjavali me tvoji Ljiljani, jebi. Pa i mene ti izranjavali, tvoji četnici, jebote, mati. Sam sam... Izrašitali ste mi svoga. Ali evo. Jebi. Sad ćeš moralo se, rat je bio. A jebe mu mater Ludorija. Nikom ne valja. Šta ima tamo? Šta je spavan, imao radili kafići, gore Radi imao. sve normalno, radi, izlazi, zjebava se, jebi. Trebe, folovi, Sve, diska, a? Studenti, upisao sam ekonomiju. Nemoj zezat. Šta si? To sam na fakultetu, današnjih gore sam student, jebi. Je. Sad ću cugija malo, zjebavam se. Jebi ga, ali opet fali mu vjera izrada, jebi ga vi delegata od prije rata. Je. Se čovjek mora da se privikni na se. A jebe mu mati, samo nek je burazoru prestalo se puca. To ja kažem, Nek se stranje, prestalo man, jebote, pucanje. no. Znači život gore radi, normalno, Jebi sve ga, ide. sve je dobro, znaš šta sam trebao samo da vidim za kuću, da ti useliš u nju. U tvoju kuću. Ja. Šta da ti kažem, onaj, ti si kuće zapečećene sve. Ja. I- Šta bi se moglo raditi za to? Treba nakav rok da prođe, znaš. Ima u vama Srbima nakav rok je dat. I kad taj rok prođe, ako se vi ne vratite, onda će te kuće da se dijeli, znaš. A sad kad bi vi meni mogli dati tari, na kom je kuća, na Nastrani. Milevina, ne znam na kom. Ova kad bi mi dala punomoć, razumiješ? Ja. Da mi legalno, ono, razumiješ, da mi da punomoć, da mi ostavlja kuću, da mogu stanovat, raspolagat sa imanjem, Ma, Kostić, šta ja znam, obrađivat zemlju, to bi bilo legalno. zato sam ti tražio, poslao čovjek kada telefonira 9 godina. Ja, Znaš najviše raspoda. ja. Vidim kuć dosviš da ne bi kopljač ko ono. Jebi ga. Ma da ti Evo kažem, kad znam koliko će to bilo, sam odrastao jebote život. Jebi ga, rat je bio 3,5 godine rokalo se. Sad da se živi, štaš mi? nema nam drugi Evo, burazer, opet zajedno. A zašto? Nismo mi krivi, tu su krivi. Zna se ko je kriv. Reci mi, radi li ti Mileva išta Slavko, znaš? Nije ništa započeo. No počeo će voda sad dok se smjestimo, znaš, nešto. Konto sam gril otvorit opet. Nešto rad. Vada ću dobiti od dve države koje ostao sam ratni vojni invalid, jebi ga. za Ma i ja žrtvaštvo. sam vojni invalid, ranio. Ma znam, ima i kod vas Sve. koji kod nas isto je. To tako mora biti, taš. Ja idem svom narodu, ti svom i zdravo. Jedno mati. Ej, je. Valija stara, valija. Ti imate, gledaj Sarajeva, da, burazer. Si jebi ga. Tako moralo biti. Plina i vi imate li gore tu? Znaš, meni je van, ja hoću čovječe hotel da sada, znaš. Hvala mi moću. Dobar. Koliko ti ideš? Jebe, moću, po 3.000 stvarno, 3 milije. Kako si ti prošao ove 3,5 godine rata? Šta A je jebeno bilo? jebi, jebeno. Gdje se kreto? Gdje si bio s vojsci sigurno, to Ma znam. bio sam u vojsci, burazer,
Moro si jebi. Ma zna da si morao jebote, čero, zna s mamo s ove strane. Aj dobro, vi ste nas ganjali, jebi ga, mi da smo imali što ste vi imali, ne bi vas na mapi bilo. Znam tu, Jerane, malo jebi ga. Da smo vam dali, vas je više, ima vas ko gamari, da vas tuče čovjek zemlja, da bi vas nagrdio jebote. Bog. Znaš šta je, Burazir, pošteno da ti kažem, malo ste ga i vi pušili. Dobro, jebi ga. Znaš kako je na Stjeničkovoj bilo. Dođeš je vaši specijalci pa ga popušiš. A jebimo, Matije, pušili su ga i vaši isto specijalci iz Mostara. Dolazili su bili malo na Poljine gore, pa pošli momci na kafu kad je zauzet će nešto raditi, neke poslove. Pa ostali nasmijani ispod roba, sve se smiju jedan za drugim. Jes, mi smo onog vašeg piksija odrali. Odrali smo ga. Gdje si ti izranjava se? Jeste me nagrdili, Burazeru, sav sam izrešetan. Ovo je mene isto obrazir, jebi ga, tako je bilo, rat je, vidiš. A nara, jest. Vidiš ruku što mi je proletila granata prošle godine kad smo povali. Vidiš mi nogi kako mi je krča ostala isto. Ovo da jebote Bog, vidiš. Vidiš, plečka povaljna, šta ti? Da jebote, šta, misliš da u nas dobro bilo? Pa vidi mene, gledaj mi uha, Burazeru. Da još mi noge, Burazeru. Pa jebote, kraj, nagrđen sam, evo ništa od mene nema, gledaj ovo. Vidiš, ovdje ušao, ovam izašao. Jebi ga, Jerane, jebi ga. Bilo je rat, morali smo se činiti. Ma da ti kažem, pošteno, bilo, pa prošlo. Ne ponovilo se. Popuši smo ga i mi, popuši ste ga i vi. Tako je, pošteno. Žao mi rajem i jebi ga, šta ćeš? Evo meni brat poginuo, zašto? Vas od pokoja. Zašto? Ni za šta jebote, evo sad vidiš, sve se za zelenim stolom završilo. Jebi ga nas, bijede i fukare, mi najeba smo bijede i fukare, radnička klasa. Oni su slovom bili duši i zdravo. Sve mi je bilo pametno, smo očili bolje je bilo, jebo više i rat. Eto vidiš ko vukovi se sastajemo. Dolazimo, gledamo se, jebemo, A valjda ćemo mi nekako, ne moramo se ovdje sastati, sastat ćemo se mi vani ba. Jest da smo tvoji ratnim zločincem napravili, ali jebimo Matije, Jerane. Šta ću? Ma joj, treba ovo zaboraviti, Burazeru, pohitno. Što je bilo, bilo je. Jebimo. Dosta više rata i svega. Šta je tamo sad kod vas? Ko je? Vojska nam sad došla, zauzeti položaj.